Umunsi wa none murabona twahagaze kuri episode ya kabiri for many now. Umugesti wacu muramubona ni Pastor Kofi, benshi muramuzi nikaryonze cyane Pasteur. Benshi muramuzi mu bikorwa bye bigenda bitandukanye, ivugabutumwa n'ibindi muzi. Rero turagase kuri episode ikamba kuri gusigura gato. Noneho nkwereka ifoto y'umuntu ukavuga izina rye, ukavuga ibintu bitatu muzi cyangwa ibyo umuvuga. Utamuzi turamurengana akakwereka ubundi. Amahoro. Montazi iyo surprise ntayo narinzi kuvuga ngo uvuga ku muntu biragora kubera amateka y'umuntu ni mugari ariko kuzi hari igihe umenya ugasanga icyo abantu bazi cuzi wowe icyo abandi bazi ariko icyo tuzi turagerageza kuko nicyo dusanze gihari niyo topic ihari kuko topic yo dusanze kuyivugaho birafasha kugira ngo n'abandi kugira ngo bikomeze birafasha numva nta kibazo. Reka dutangire kuri uno muntu. Umushumba kuri Karumeli, ibyo ntamuziho ni kimwe navuga ni umushumba azizi iterambere cyari cyo urabye ugeze ku rusengero wiwe ugeze mu bikorwa akora niyo muganiriye agenda akubwira iterambere akabwira ngo isigeze aho ukora icyo ubona kino cyane cyane namufata nk'umuntu ufite ubushirirwa ijanye n'iterambere rya none nico muzo cyane iterambere ugeze no kwikanisi wameze neza cyane mu buryo yateye imbere nuvuga ntarusha abandi kuko ari kwerekwa agira nzamuna atandukanye n'abandi bantu n'umushumu ufite yerekwa iteye imbere cyane n'umushumu ugenda wishura ibiterane byinshi ma event atandukanye mu Bujumbura ubona kenshi Karumeli again moving n'iterambere rose kundikana so kundura ico design niyo muhuye agenda kuganiriza umva umuntu ufite ishurwa ryinshi none abonye uburyo bwinshi kuko kibintu afite muri we yakora amateka atayibwo Karumeli ndetse ari yakura kaburimbo kwibara bakarigaza ku kanisa kubera ko ntagira iterambere ryinshi. Wa kabiri Patrick n'umwana novuga mwiza w'imfura. Patrick arashikirana. Patrick ni imfura. Patrick sinzi ko ari umuntu wagira icyo bapfa kweshtani ariko Patrick arashikirana. Patrick ntango usanga Patrick abari ubona afite umutima utaro gushikirana andi wose arashikira urabye no mu bitaramo bitandukanye abantu azagwa nk'amakorari 10 ayose Patrick yabamo amakanisa yose abijumbura nta Patrick ataragira ndetse barenze ubwego kuko amakanisa yacu y'ikimambure aje mu makanisa bene wacu abarundi baduhaye indaro ugasanga ariyo mu bitaramo ari sanzuye. Patrick n'umuntu ufite urukundo rwinshi niyo Patrick mujanye kanje turanye na Patrick nije dukunda kubona cyane ko dusengana tugatandukana aza yamari kubera urukundo agira Patrick agira urukundo rutandukanye n'abandaga Italia. Patrick niki kwa uri avuga ngo nuko tutandukanye niyo tutandukanye za numva kumvikirika niba no kuvuga no umuntu ukunda abantu n'umuntu ugira urukundo n'ubundi ukuntu bivuga gusa Imana ikomeze mugire neza. Abanyeretse bashima n'umwana inzo y'impano yo kuririmba kandi Imana yagiriye neza nagisa no kubana bo cyane ariko ico muziho kuririmba kandi aca bugufi cyane. Imana yamugiriye neza aho ari Imana ikomeze mugire neza. Samaze iminsi tamubona yagiye mu makanisa no nyine yabene wacu ariko hari ndamuramukije cyane na mu ndirimbo zose zirafasha urebye nabyo yagiye asora kuri channel yiwe abo hagera ubona indirimbo nziza cyane yagiye asora kandi ukubona zifite umwuka zifite amavuta. Msuke John ni umuntu mukuru cyane. John ikintu cya mbere John akunda gusenga. John umunyamasengesho n'umushobora gusenga bugaca umushobora gusenga John iminsi uri karangire yasenga none waririmbye John igitangaza kandi John aca bugufi Msuke aca bugufi Msuke ugerageje kubona n'umuntu ndovu no kunda umuvuga n'ifura Msuke n'ifura ari gusitinya kuvuga umuntu ariko Msuke muzo ufura bwinshi cyane kamumenyaho bane yo kuririmba kamumenyaho gusenga kandi iyo muganizo ubona ari umuntu w'ubwenge bwinshi cyane. Imana ikomeze umugire neza kandi Imana ikomeze umwagure
ndabona iwacu online Samson ni ifu umwana wa Jean wagiye nabo bose bamone amacano yose Samson umwana wagiye uzamura abantu benshi hano ndetse no mu buryo bwo kuyubaka amana Samson yagiye afasha abantu gukeza ubutumwa kure kandi aritanga cyane adasabye ikiguzi aritanga for free ona umuntu uri sociale ugeraje niyo Samson tumusabye ikintu ng'abayumbe twara dufite igitaramo hano cy'agatatu bayumbe iyo twagize plan rwa Samson dufashe senti kuko murabiza no master asigaragira amapiano uwo mwese azatatuga ngo nimuze mutone uwo mugira ngo ufite kino kintu gitaramo runaka twojana Samson ati je namoro turajana ukuvuga ngo no muntu zo gushikirana cyane n'ubumwe n'urukundo kandi kunda kuzamura abana mu mpano zo kubereka ikoranabuhanga Imana ikomeze guhumugisha kandi Samson akunda akazi Samson ashobora gufata igitaramo abandi bakaza ari umuntu azafata ibintu akakurerega wanda nimba gusoye n'indirimbo ukazoreka ku ndirimbo kandi uratanga ifaranga abantu bagiyongeso bagende bayireke kuko umuntu ushaka kumufata indirimbo akakwirukaho imyaka igihumbi kandi aragwaye ifaranga ari kugura ikizere ariko Samson muzo ni afashe igitaramo Samson uzi postinga mbere y'abandi zangira ngo wagiye wabifiyiwe tameze ngizindi Samson agira wifindange yo mu kuboko mukanya gato muzamugaruke mu kone gitaramo Samson kero akishize kuri channel ibintu byose Samson yafashe ukabona kandi akira image nziza Samson Mana ugo mugisha papa uri umugabo twemerana i Burundi ufite talent cyangwa se ufite impano cyangwa se ufite umwuga abantu bose bamuyoboka Samson Mana ugeze umugisha ikintu cyose akora ubona gishize mu mutima no muvuga byinshi kandi umuhungu wanje cyane twani ibikorwa byinshi ndagukundura bizi nta mutima mubi Mana ukomeze guteza imbere iyo uteye imbere uzanumva neza cyane kandi Imana zo kugeza kuri byinshi ugira ngo uzogira radio yawe apana no cyane ugira radio ubwego bw'isi uzavuga ngo ni channel kwa Samson wacu online ucicikane kumukora byo zabango tumudukurikirana kuri kangahe nawe azagukurikirana kuri kangahe kubera ukuntu bwishaka by'umurimo musaza simuzi bapari gente simuzi kabisa kuko mbona nyine ibyo wagenda ashiraho ariko twabanye twagize gute ariko unyeretse Aponso Karuvari no muntu mukuru cyane twavuga ngo nyine ngo tumurangiza ariko tumuze umubyeyi n'umushumba wacu n'umubyeyi wacu Imana ikomeze umugisha kandi hari turamubaha no ikanisa twageze umugisha twagerera kusengera nyine nako turaba Karuvari no kuvuga ngo ikanisa nkunda kandi ubwenda mukunda kandi nkunda no kumuvuga cyane gusa sinzi ko ndakunda ariko nje ndamukunda cyane kubwo guteye ubwoba cyane no kuvuga ngo ahari abamo muri hafi Imana ikomeze umugezane umubyeyi tuze ibintu byinshi n'umushaka kwigiraho ibintu byinshi n'umubyeyi ushaka kurebera kwigira gusenga umubyeyi usenga ufite Imana muri we hari abantu bamubona ukabona ko barajenjika ibintu ariko Aponso ahagaze ku katuti uzubona vraiment Imana muri ukabona ibintu by'Imana bimurimo kandi takigirisha ari ibintu Imana yamuhaye byiwe no kuvuga n'umubyeyi no kugeza no kurusengera uzubona ibintu by'Imana bimurimo no kuri kanisi wiwe abakristo afite abatoza gusenga abatoza Imana ubona bafite nyine imico itandukanye n'iy'abandi ariko umuntu agira intama kamatereza gusa ariko Aponso intama ziwe zifite ubwenge zifite mando muri Karuvari basenga ubwego ruteye ubwoba nageze ukuntu basenga uregeje ukuntu babwiriza ijambo ry'Imana ukuntu Aponso agenda ibintu by'ubwenge Imana ikomeze umugire neza cyane turamwubaha kandi turamushigikira gusa turabona ifaranga nyinshi zo kumushika ariko ko tumusengera nuko tuguma kutugira Imana ikomeze umwago n'umubyeyi mwiza ukwigiraho ukagera kure n'umubyeyi mwiza usenga ukwigisha gusenga ukagera kure ejo nawe kubaka umusingi ko n'umuzi wasenze kera hiwe ko tuvuze kera ubwiye kera muri babasaza ngo sarashaje abantu bagere bari muza bintu umubyeyi wadutangiriye gusenga twebwe abantu batoya duhari bakarorero keza urebera kugeza kuri byinshi Imana ikomeze ubugire neza n'abandi bose ababyeyi bacu basenze Imana ikomeze ubagire neza umubyeyi mushumba no kuvuga izina rye rirangoye ariko n'umubyeyi mwiza kandi ijambo ry'Imana ufite ukuri hari abantu babwiriza kazabwiriza ishukuri ukazobona karabwiriza kandi ntashaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana uriya nta kintu yasize
Bibiliya nta kintu uzisigana kimwe. Pastor Mudaheranwa Revera iyo abwirishaga kuri podium ijambo ryo ryose numpanga, ni ukuvuga ngo azamatemera muri hori akakubwira ijambo ry'Imana, nimba ufite igisebe akagikanda akashoza akagisiga kimeze neza, ariko nando bazagenda bakazatunika buke ariko n'umubyeyi ushaka kwigira ijambo ry'Imana kandi wasenze unasenga cyane. Umubyeyi wacu nzanavuga yigeze kuguruka, abasenga akaguruka, usenga ukaguruka urwego nibaki niyo kamera kusenga ugeze ukagurukira igitangaza shimana. Ugeze muri birana nyine arabasenza baraguruka n'aba Petero bagera hejuru y'amazi, ariko muri generation yacu dufite ababuzayi basenze Imana ikokoresha igitangaza, akava ku musozi akagwa ku wundi akavuga ruga ari ku ndondo undi ari bakumvikana mu de communication ruga gusa, kubera ariko umubuzayi n'umubuzayi wasenze twubaha kandi ushaka kurebera ko muri iteka ryose kwiga ni byiza, tegerezwa kwiga. Abantu batubanjirije dukuteza kubigira aho bakoze nako tukabikora. Iyo iteka ryose ufite umutima wo kwiga sugera kuri, ko abantu bari twakikunda kwiga ugasanga kamukana gusoguma ahandi oya tukazuzuharanira no kuja ahandi, biriziva ngo tuva mu bwiza tuje mu bundi. Nimba uri muri A tugere kwiga B nayo ukayigeramo, kwiga C ukayigeramo. Umubyeyi mushumba Revera Mudaheranwa turamwubaha, n'umubyeyi ubwiriza, umubyeyi ukandika ibyimba akagikanda agakuramo amashira agakuramo ibiki agasiga gikiza. Umubyeyi n'ubambwa ijambo ry'Imana n'ubambwa gusenga ari ukunda za yuzuzwa iyo kubise ruga gutya Mana yaje zanumva sinzi kundu mbaye zanumva sinzi zanumva no gumana nawe kaguma kumva, kandi iyo yabwiriza njewe nubwo yabwiriza imyaka 100 zanumva gusambera musho buri kanya gake mutegera kuri YouTube, kuko sinavuga umwanya wose nguzamutegera imbangiye kubesha. Haranzazo umwanya wose zantegera runaka imbangiye kake iyo mbonye akanya ndamukurikirana nkamutegera ibizabwiriza biramfasha. None iyo ngize umugisha akabwiriza live mpari Mana yaje azabwiriza iminota nimbwa nzamona kamukagera ngo abwirije 2 abandi bakambwira ngo amazi saha kamwe azarangiza vuba, kubera ukuntu mwubaha ijambo ry'Imana. Mubyeyi turamwubaha kandi turamukunda, Imana ikomeze umugire neza. No kuvuga ngo kuncamake n'abandi bose si ukuvuga ngo n'abandi babwiriza, ariko by'umwihariko niyo topic niwo nari mbonye umuntu wese cyo namuvuga, kuko muri no bintu by'Imana dufite nk'abagabo b'Imana babihagazemo neza, dufite nk'abakozi b'Imana buri mza bihagazemo neza, dufite nk'abayumba bihagazemo neza, kuko dufitemo n'abandi muri wa departement zose tuvuze batabihagazemo neza, ariko babihagazemo neza turabubaha kandi akaroro keza katwebwe ndetse n'abana bari inyuma yacu ndetse n'abana bacu nakaroro keza kuzatubabwira ngo reba runaka yigeze gukora kino, ndetse nibi ngibi byaje no gufata ibintu za YouTube korana n'ubuhanga ryaje ni ryiza. Mu gihe abana bacu bazoza bakurikirana ibintu akavuga ngo reba runaka yari umuvuga butumwa umeze ingaruka dufite kuri none n'ababyeyi bacu babwirije atari ko rino korana n'ubuhanga utekereje nka Rugagaza yaba twavugaga Rugagaza none tumukurikirana ku mashani ibintu yagiye akora. Iyo tuvuze Theogene kandi yarapfuye turamukurikirana ibyo yagiye akora ibigwi byiwe nawe bikagufasha. Hari abana bahari bakurikirana Theogene bafashwa, kandi hari n'igihe n'abantu bagukurikirana baraho bakamera nk'abo bakakwigiraho. Bweregeje nk'abakristo basengera muri Zion Temple, iyo bagiye kubwiriza babwiriza nk'umushumba Apostle Bitwaza, ugiye muri Karuvari babwiriza nk'umushumba Apostle Christophe, ugiye handi hose ugenda bigana. Iyo uri umubyeyi mwiza abana barakwigana. Ngaruka dufite ni ababyeyi bacu basenze bagurutse, Imana yakoresha ibitangaza rino korana n'ubuhanga ritari rihari. Rero kuba twe tugize umusharika habo no kuvuga dufite umugisha wo kureberaho ababyeyi bacu batubanjije mu zagakiza. Ni huko koze Imana gwereka umugabo w'Imana, werekana umugabo w'Imana, tabona ukuntu bivuga n'umugabo ugira amahame, nkunda amahame. Niyo abwirije gwereka ndatenya ngo niki abagaze nkungo aba ya president Imana gwereka abagaze gwereka iyo agaze kuri podium wazaze nka ambassadeur Imana yarungutse mwese kavuga ngo uvuge ibyo ndari kuvuga gwereka ndi yogurisha ukuri akuzi gwereka n'umuntu koze w'Imana nubaha kandi cyabugufi naho ari Imana ikomeza umugeza n'umugabo w'Imana uvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Hari abantu bazabembereza akazubembereza kanaka akazafata ku ijosi gwereka ndi yo gufata ku ijosi ngo kene ifaranga gwereka su gwereka yo kubwira ukuri ushaka kumva utabishaka ukareka ariko kwakugezeho
werekana umuntu utotinya icyo Bibiliya yavuze kurya niko akivuga arando azagoreka ijambo agashaka kurikatiriza nimba ryari mu byayishuwe akajana mu itangiriro wereka suko ijambo riri mu ryayishuwe mu gitabo cy'ibyayishuwe ari gumiza ahandi igitabo yasomye muri Yohana niho aguma arando azosoma muri Yohana yasanga ari ijambo rikomeye bene ringira akamahunga akaja muri Zaburi ikakuja muri Zaburi uma muri Yohana ni wari ryajambo Imana yazanye kugira ngo werekane umukozi w'Imana kandi usenga kandi ufite impano y'Imana ufite kugera kure akarorero keza ureberaho umukozi w'Imana gwereka na akarorero keza ni ishuri ryiza ukigiraho cyangwa se n'igitabo cyiza wosoma cyangwa se kugimaza kureba akavuga ngo reka nje gusoma muri biblioteke wereka umukurikiranye mahame yiwe nuko namusanze n'umuntu mwiza n'umuntu ubwiriza neza n'umuntu uvuga ukuri ku ijambo ry'Imana numva nosorezaho kuko kuvuga umuntu biragoye ibyo nibyo nzi kuri bo nabyo mbabonaho uvuga icuze w'umuntu hari undi waza akavanga ibyo uvuze ngo urumva jewe nuko muzi n'undi amuzi ukwiwe ariko nje uko mbazi ndabuba abantu nabonye kuri foto runyeretse ngo ibindi uko niko mbazi werekana umugabo w'Imana uvuga ukuri ijambo ryo rero rifite amugi yombi kuvuga ngo ryo bizivuga ngo ijambo ry'Imana ngo n'inkoti cyajije amugi yombi wereka cyajije amugi yombi no kuvuga ngo ububugi tibwafunagaye wereka hagaze kuri podium abo ya president Imana ni ambassadeur w'ijuru Imana yamanuye ubwiza ukuri abantu wasambanye kuri gwereka arakubwira ku busambanyi wamuha inzoga wakuyemo inda wagize biki gwereka arakubwira ijambo ry'Imana kandi ndamushimira ndanamukurikirana kandi n'abandi bose no bakabura kumukurikirana cyane kugira ngo n'umuganga mwiza uvura indwara zigakira z'imitima n'umuganga mwiza ubaga icyaha kikavamo ugasigara umuzima tukazobona Imana urakoze narinda musuhuza cyane ko ndanamushaka mu kandi kanya ndaza kumureba ko mubona ndamukeneye cyane ko ndagera kwiyogira ni Burundi akaza kutubwiriza cyane byo dufasha pe ndamwubaha cyane kandi ndamuhamagara mu kanya gato kabisa umugabo w'Imana Pasiteri nakumushumba Tayisire n'umuntu munini umuntu umugabo ufite amateka ateye ubwoba topfa kuvuga ubu nyine umurangisi umugabo w'Imana iwe gusa no muvugaho n'umugabo w'Imana n'umwarimu uzakurikirana ngibwo kwira ndakurikiranye Tayisire sinoryama ndategera Tayisire kubwira gute n'amavideo mfite mu na Tayisire mesh kuri YouTube zimwe na retesharge zirimo Tayisire n'umugabo Imana akoresha ibintu byinshi n'umugabo munyabwenge n'umugabo uzugana ijambo ry'Imana vuge gute ahari Imana mugire neza novuga gusa kuri mubyeyi n'umugabo w'Imana nifura urebye uburyo agana ijambo ry'Imana urebye imiterere yiwe urebye ibintu avuga by'ubwenge byubaka imitima byubaka imiryango byubaka yasenze Mana yaje none je nagize umugisha ndigeze kubwiriza ahantu ndimwe mu kanisa ariko numva sinzi ukuntu nabara ni jewe kazanikora n'inzu hari ibindi kintu uzubona nimukagira ngo kurarota ni kuko ni kiyo uduma iyo kwera ko ntamweretse uduma nawe uduma yabwirije inze ndaguma kwikubita unije uri kumwe na uduma kwera uduma naza guma mbera mushashi cyo kimwe na Tayisire uduma ndamukurikirana ku rwego ruteye ubwoba aponso uduma cyane muri Amerika ari sinzi zavuga ati nzongera kandi mbone uduma nzongera kandi tubone live turavugana ariko izagenda ijambo ryiwe nziza rishira muri nje sinza muhararuka uduma ni benshi naho bose mvuze sino baruka no kuvuga shumba Tayisire naho uduma n'abantu toryama ndategereye n'abantu toryama ndumvise n'abantu tokurwa ndabumvise niyo mzuse abantu babiri na ponse nikabangane bagira ko kwicuma ndakunda kwikina cyane n'abantu tumaze kuvuga n'ushuma mudaherano Imana ikomeze bagire neza kandi Imana ikomeze biteho mwese bakozi w'Imana turabakunda kandi turabashigikiye niyo topic twariho muvandimwe yazanye ariko twayikunze cyane no kuvuga ngo kuvuga ku bakozi w'Imana nta funwe riduteye nta soni buduteye ahubwo no kuvuga ngo Imana ikomeze bakomeze kandi tubavuze ntitubaye satani ahubwo tubateye intege mu bikorwa mukora kandi Imana ikomeze bayishure byinshi gusumba ibyo mwakoze turabakunda kandi turabubaha niyo dusenge abakozi w'Imana ku isi turabasabira kugira ngo
Uwiteka akomeza bakomeze, Satani akomeza atsindwe kuko kuva na kera yaratsinzwe. Yesu ni umutsinzi yabahamagaye, nikomeje kubakomeza. Imana ikomeze, ndetse n'abandi tutavuze suko tubanga, nuko tutabakurikirana, ahubwo nibo batweretse hano kuri telefone. No kuvuga turabubaha, turabakunda mwese. Abayumbe mwebweho murabizi ko mbakunda ku rwego uteye ubwoba, mukomere nubwo Satani adutera umwanya n'umwanya, ariko dufite umutsinzi ni Yesu Kristo. Yaratsinze, yaranesheje. Mukomere ku murimo, ari ababyina, ari aberekwa, ari abasenga, mwese ndabubaha, ari ubwiriza, ari n'abadiyakoni, ndetse n'abadiyakoni, ari n'uwicaye ku ntebe gusa agategera ijambo ry'Imana. Ndabubaha abakristo mwese ku isi. Mukomeze mugubwe neza, ntumucike intege, mukomeze musenge, musoma ijambo ry'Imana. Urugendo ruracyakomeje, ariko turi kumwe na Data udushoboza. Imana ikomeze biteho. Shalom shalom. Ufite ikibazo yihangane, nubwo no munsi bitakunze ejo bizakunda. Dufite Imana umugenga w'ibihe, niko Mbabazi yaririmbye. Imana ikomeze umugwe neza, naho ari Mbabazi karage nategura ama event menshi. Papa, we love you. Imana ikomeze umugwe neza, mwese aho muri ku isi turabashigikiye, kandi turi kumwe. Nta muzo numva nanga mu mutima, nta numwe mwese ndabashigikira, kandi mwese ndabakurikirana. Ntawe tutaziranye, n'uwo tutarabonana ku isura, so turabana kuri YouTube. Imana yagize neza n'ikoranabuhanga, abazungu ni beza cyane bazanye ikoranabuhanga. Imana ikomeze biteho, kandi Imana ikomeze bagire neza. Shalom shalom, God bless you. Tubasaba umugisha w'Imana, muragahoraho nawe. Imana ikomeze guteza imbere muri no kino gitekerezo wazanye, n'abandi bose bazobikurikirana. Imana ikomeze bagire neza. Imana biteho murakoze. Unuko nyine samurama